Sanibonani, ngiyanibingelela. Namhlanje sizo-animate le character le. Wonke la amanye sesiwenzile. Le character le siyithola kwi-website ye-Blender Studio, ublender.org. La sa-downloada khona wonke lama-files la. So namhlanje sizomenza egijime. Bengithi ngizomenza ngalo ukuthi egijime but ngacabanga ukuthi okay, let's start manje ngize la kulo ngathi umuntu. Sibone ukuthi siwa-control kanjani wonke ama-controls akuyena emzimbeni yabo. Ukugijima kwakhe-ke if uza kwi-internet usearch-a ukuthi Ransack animation reference uzothola zonke lezi iy'thombe lezi ezitshengisa ama-steps umuntu awathathayo ukuthi egijime yabo. So ziningi ungabuka around but esokuqala ilesi esinomuntu obomvu ngizoyifaka i-link yakhona kwi-description ngezansi. Uma ungena kule website le i-8 level uzobona lo muntu uyagijima khona yabo, bakutshengisa ukuthi ne-hip move kanjani left and right kulesi sithombe lesi but animate-iwe khona uzobona konke lokho ama-steps owathathayo. As much as ngizotshengisa nami step by step ukuthi sizokwenza kanjani but kuyasiza ukubuka nabanye abantu ukuthi okay lo wenze kanje, lo wenze kanje yabo, cause ziningi iy'ndlela zoku-animate i-Ransack. For example, kule website le I want to be an animator yabo, kutshengisa ukuthi umenza kanjani egijime umuntu ojimayo ojwayele vele ukugijima versus oyisidudla versus intombazane yabo. So indlela o-animate ngayo itshengisa i-character yalowo muntu ukuthi uwumuntu kanjani yabo. So yizo zonke izinto ey'khawuntayo lezo yabo. So uzoya kule website and then eyesibili i-link engizoyifaka eya kulesi sithombe lesi, I want to be an animator. So if uya kule website uzombona nalo animate-iwe ukuthi lona-ke yena umu-animate kanjani but kakhulukazi sosebenzisa yena lo ukwenza ama-key poses ethu nokuthi siwabeke kanjani ku-Blender yabo. So qala ungene ku-website ubuke ukuthi benze kanjani and then-ke sesizoya ku-Blender-ke sesizokwenza one by one. Uma uthanda unga-check-a nawo wonke ama-example alana, uye naku-YouTube wenze i-research yakho but yeah, sekukuwena lokho ukuthi wenze leyo homework if ufisa ukwenza more. And then-ke sesizoza kuma-files la esiwa-download-ile ku-blender.org. Ifayile esesizoyisebenzisa manje ile ebhalwe uSky. So uzo-double click-a kuyona uyivule. Okay, masivulekile kanje into yokuqala ekumele siyenze ukuprepare iscene yethu for i-animation. Just like hlezi senza, klikha la phezulu ukuletha wonke lama details, select lo, umdelete, siklikhe la, siselect i-floor, bese selecta u-bones, bese siza la ku-view, uklikhe u-perspective or orthographic, ukubuyisa elokhunga yakho kanje. Nangala senze same thing, siklikhe la cause sodinga ama-controls ocontroller lo, siklikhe ngapha, siselect u-floor, siku-view, perspective or orthographic, kanje noma upress u-5 uma une-keyboard eney'namba eceleni. And then ngalana ila ngizoba ngibuka khona animation yami, ngizopress u-3 ngiye ku-right view or uzoya la ko-view mode sesikhava kaningi uye la ku-right view then bese siza kulona-ke. So lo njengamanje unezinto ey'ningi especially nje uku-animate lokhu ku-advanced kakhulu, so ngeke sikulokhunge ngeke sikuthinte. So uzoselecta lento engathi uthaya, uscrolle ngala kwilokhunga yakho kwi-view layer until uzobona into eselecthiwe. So i-scarf lesi uzoklikha la ukusihide, uphinde uklikhe la ukuthi masu-render-ke singaveli masu-render cause ungaklikha la kuphela if lo engacimiwe kodwa masu-render uzovela ma-urender but engangavela la usa-animate. So uklikha nalaphaya and then le character le inama-controls amaningi esingeke siwadinge yabo. So selecta yona, sisukuthi kancane sinyuse la ezansi just ukuveza i-timeline yethu, klikhe le marker le uyi-delete and then ushintshela kwenza i-graph editor bese upressa u-N ukususa lokhu. Okay, uzoya ku-object uklikhe u-pose mode after ukuselecta amathambo la. Okay, le controller siyidingi, uzoya la kulento engathi umuntu object data, uze la ku-bone collection, la u-layer 2 uzoklikha la leliso leli ukuhide lawo ma-bones asiwadingi kanye nala
ebenzelwe ukuthi econtrole isikhafu yabo. So sizowaselecta wonke la ayellow, press u-shift waselecta wonke, press u-H wahida, noma ngabe uselecta nga-1 press u-H, H kanjalo kanjalo. So ila esiwasebenzisa. Size la enyaweni la ngeke siwasebenzise, so klikha ngala kuqala, uklikhe u-transform, uklikhe la phezulu ucindezele bese uzoselecta u-box. Siselecte lana, press u-H nala futhi onke selecte la, press u-H, and then lana uzoselecta leya khona cross lapha ethe kanje, yenza umsebenzi ofanayo just like le yabo. So uzoselecta le, press u-H, siselecte leya ephansi okwamanje asiyidingi, press u-H, and then siselecte la angama-ring la phezulu, lana nje ahamba la phezulu, and then H nakhona. Seli-ready i-character yethu ukuthi ilokhunge ukuthi nga-animator. So into ozoyenza uzopressa Control Shift S noma uthi file save as, Control Shift S or Shift Control S, usave kwenye indawo-ke sombiza ngo-run cycle, and then uthi save as. I-animation yethu, ama-poses ethu sizosebenzisa lo as example yabo, and then uzopressa u-A ukuselecta yonke into, upresse u-A la ku-timeline, press u-X uthi delete keyframes uklina yonke into. Siye ku-frame 1 upresse u-M ukufaka imarker, siye ku-frame 3 upress u-M futhi, siye ku-frame 5 upress u-M, siye ku-frame 8 upress u-M, siye ku-frame 12 upress u-M. Njengalana ku-14 so pressa u-M, ku-16 u-M, and then sexe 1 2 1 2 3, and then 19 M again. Lama marker la siwaqalela ukuthi sazi ukuthi okay ama keyframe ethu ila ahleli khona, and then bese kuthi yokugcina seqa 1 2 3 ibe la, so 1 2 3, eyokugcina iku-23. Unumber 23 no-1 bazofana exactly, so la ku-end i-animation yethu soyigcinisa ku-22 because izolokhu idlala iqala phansi, it's just like senza ku-walk cycle. Alright, okay, njengamanje lo bheke ngale ngifuna umphendule bhekethi, ngizopressa u-Control 3, lona esikubona njengamanje u-left view. If to view viewpoint, uyabona ukuthi u-right unumber 3, or uklikha la uthi right, or uklikha la uthi left. Uma une-keyboard enayinamba uvele uthi nje control, press control plus number, and then kuyashintsha-ke, usungafunda la ukuthi upressa yiphi inamba ukuze ushintshe la. As much as ngithe sizosebenzisa lo, yes sizosebenzisa yena, but ngiyanqena ukudownloada lesi sithombe because I'm not sure about ama-copyright nani izinto ey'kanjalo, but sizosebenzisa. Into engayenza kodwa ngizokufakela i-link yalesi sithombe because lama-drawings ala are-widely used kwa-animation ukufunde abantu uma bepractice ama-walk cycle nama-run cycle yabo, uphuma kwenye incwadi nje. So uzodownloada lesi sithombe uzothi right click kusona kwi-link bese uthi save image as, and then bese usave kwikhompyutha yakho. Mase usavile size la kulayini sithi right click vertical, ungaqondanisi nala kubuye kube isicefe, just ubeke la eceleni ushintshe lana wenze kube i-image editor, phansi sivame uyikhava vele le, and then kuma-files akho uthathe leso sithombe usidrage uzosibeka la phezulu. Okay, so buka nje la just as i-reference, but sobe sisebenzisa lo kakhulu. Okay, and then seyisikhathi ukuthi siphoze lo wokumuva unyawo le up and down awesithende, lona sobe simuva ngaye up and down, so rotate ngaye kancane. Singamenza futhi nakanje, but once waqala ukumsebenzisa kakhulu for ama-controls amaningi, the more uzoba ne-animation engekho right la ngedla because ucontrola yonke into ela phezulu, so kumele umsebenzise as minimum as possible. Yikho sosebenzisa lo ukusa i-hips left and right, and possibly even kanje yabo, sobona ukuthi ikuphi esifuna ukukusebenzisa, and then lo soya up and down, left and right. Okay, esifuna ukuyenza okokuqala i-pose ile
i-contact pose but la akathintile exactly phansi. So kukanjena nje. Sizothatha lo yena lo phana indawo sisumgobisa just kancane. Unyawo esizoqala ngalo ngaphambili asilingisele la yileli elingale. Then lo uzomusa emuva. It's like i-contact pose, i-contact pose kanjeya. Somphakamisa nje just kancane. Sigade laba. Here kwi-frame yokuqala and then sizo-selecta lo, lona nalo. Bowu-3 nje ngoba behamba kanjeya. Nalaba noma ungathi drag, select labaya. Bese kuba laba bowu-2 bese upress u-I. Just ukuthi sibe nama-keyframe lapha. And then lo uzoya phambili kaso eyoma kanjeya. And then bese siyamehlisa-ke lo. Press u-G, Z eze la phansi kanje. Depending ukuthi ufuna ukumstretcha kangakanani uma egijima. I think ngizomsondeza just kancane kanje. Ngithi G-Z. Ya mhlampe into ekangaka ya. Ngimdonse just engathi kuyaqonda laphaya. And then bese kuthi lolu nyawo lolu liyabona lolu langemuva liqondile like nje straight. And then leli landelayo lithe ukuthi kancane sosiqondisa. And then lolu solibhekisa phezulu. So ulibheke phezulu lolu luthe kanje. And luphezulu lapha solibeka phezulu ngamambomu nje. Ngiyayithanda leya pose. La ngimuse phezulu phambili kancane. So uyagijima uyale phambili. And then ngizoza la. Ngizo-rotate lo. Angithi lolu nyawo mali emumva nale part le nalolu hlangothi leli lomzimba lizodonseka lutho. Lona ngizomrotateisa nje just kancane ngimuthi kanje. Ncane. Ngibuke lapho ukuthi ngimrotateisa ngakhona. Angifuni umphosha kakhulu. Noma ngizoya ku-top view ku-7. Just nje kancane. Viewpoint top 3. And then lo. Okay. Enye into engayinakanga. Ya lo uqondile and then lo yasondela. Bese ngiboqonda kakhulu ilo ophushayo esemumva laphaya. So lo simdonsa kancane engathusi kanje because ilo yana uqondile. So lo simdonsa kancane kanje. Just nje kancane just like ecishe njengalaphaya. And then bese ngithi 1 ngiza kwi-front view. And then lo ngizomthatha ngithi umsondeza nje just kancane ngithi kanje. Ngithi 1. Then sengizoselecta bonke laba. Select nalabo bowu-2. Oh lo bengakamsebenzisi. Asiye ku-1 front view. Ngenkathi sesemumva lo leya nyawo lo leya cause liphusha ngeforce lifuna ukuphakama lithi kanje. So i-hip ngala tend ukuthi ngathi lithi kancane. Then lo somusa kanjeyana ke. Sibuye sithi size ngala ngokumnyusa. Yabona lo sethanda ukugoba kakhulu. So into esoyenza ngifuna nje ukumehlisa esondele ezansi kancane. Ngizoselecta lo nalo. Ngithi G-Z. Just ukuthi engabe sephakama kakhulu laphaya. G-Z. Yeah. Mhlawumbe kanjeyana. Ngiselecte bonke. Bese ngipressa u-I ukufaka i-keyframe. So le keyframe lena ngizoyiphinda na frame 23. Ngizopressa u-I. Ngiyikhophe. Copy. And then paste flipped. And then isizoflipha kanjena-ke. Okay. So into eyisicefe kungenzeka kwena ngeke kungenzeka kungenzeki yabo. So nawe kolakhe side as much as ungenza exactly as njengami but ezinye zalezi zinto uzoyithola ibanga isicefe. So lo ku-frame 1 ngizomusa phambili. And then ngiba select bowu-2. Control C ngimpaste ku-23. And then ngala ku-12 ubhekele emuva. Kumele bephambili ngaso sonke isikhathi because ucontroller i-rotation yedolo yabo. Sometimes uyakwenza
evele ebhekele emuva sometimes akakwenzi. So la ku-23 ukahle, la ku-12 ngibona e-stretch-ekile, so maybe khona i-controller engingayiselekthanga. Ngizo-selektha wonke again, ngi-press u-I, ngithi copy, paste, flipped. Nazo kusengconywana-ke ke. Yabo lezi zinto ukuthi zizidinga kanjani, but-ke it doesn't matter, so isotha out. Kungenzeka kuwena ukuthi azenzeki if uhamba uya phambili kanje, and that's fine. Sometimes ka-animation kuba ney'nkinga nje ongazazi ziqhamukaphi. Okay, and then elandelayo ile unyawo oluphansi, lolo lunye liyasuka lisondele luthi ngathi ligobile lithe. Ngobe kanje ngizoza la ku-3, lona ngizopress u-N, u-rotation X ngizofaka u-0, u-Y ngifake u-0 ukuthi ebe phansi laphaya. So if ubuka kahle loluya nyawo, even silibuka ngala, loluya nyawo luthe kwangathi liyagoba kancane la, so sizolibuyisa ukuthi lithi kanje, and then loluya bese liyadonseka kaso, and then solibuyisa just nje libe la ezansi, and then kumele ilukhunga ukhalo lwakhe lehle nje, sothi G, Z, okay, mesiya back and forth lapha unyawo luthe la lithe kanje, so nonyawo so-rotate just kancane sithi kanje, thathe laba senze sure ukuthi ba front ngaso sonke isikhathi. Enye into eyenzakalayo ukuthi ngathi uyaqonda kancane la umzimba ugobe even more, so ngizomnyusa ngalelo control emhlophe just kancane, ngizomnyusa nge-control emhlophe just kancane kanjeya, and then select bonke laba, nalo ngipresse u-I, selecta u-frame 3, ngikophishe u-frame 3 no-14 bayafana, just that u-3 kumele uma uphesta la uthi paste, flipped, so bobabili basuka bethi nalo usuke ethi kanje. And then la ku-frame 5, according to i-reference yethu siya kuleya keyframe, yabo loluya nyawo loluya luphushile kanje back, and then bese kusiba nalolu luthe kancane, and then laphana-ke isithende siphakamile kancane lapho ilelo khunga le kufana nale pose le la, shuthi masuka la inango phambili, so uyena lo kumele u-Y sofaka u-0, u-X sifaka u-0, and then bese siphakamise isithende-ke kanje, phusha kancane unyawo lemumva, kumele la simphakamise phezulu, GZ, and then bese kuthi lolu nyawo sisukuliphusha kancane luze ngala, okay. Le phathi le kumele, le phathi le ela emese phusha kumele iphakame kancane kunale, so mawuhamba between 1 and 5 uyabona ukuthi kuphezulu, okay. And then-ke bese sizolukhunga indaba yala, sizomphusha just nje kancane ethi kanje, press u-1, and then i-rotation le soyithi nje just kancane, sibuke la iphakeme, still iphakeme kancane, siyiphakamisa kancane izoshintsha mase-ke loya esengemuva muva. Select bonke laba, nalo press u-I, and then bese kuthi iframe yokugcina sekuyilena-ke, makuthi lo usemuva qala umuse phambili, and then kule frame leyo uyabona ukuthi lo uphakeme kakhulu kunabo bonke laba just kancane phezulu, bese kuthi unyawo liyaqonda compared to laphaya. Next keyframe ilahle likhona phansi angithi, so unyawo liyaqonda back kanje, and then lithanda ukuphakama kancane before lizohlala. Unyawo solusa nje emuva, qale kodwa simphakamise phezulu, GZ kanje, okay. Sibone mesuka la
eza la, yes uyaphakama, maybe GZ again, then bese kuthi lo simenze ebe u-0, siliphendule unyawo siluse kanje. Then between yena nalo lithe kancane and then bese liyaqonda kulo phambili, okusho ukuthi la lizobe liqonda kanje, la li-right kanje, but kumele sihlehla kanje nazo-ke, mhlampe sithi ngathi liyaphakama mase liza laphaya 12 kanjeya. Select wonke lama controls nalana kanye nala, press u-I, I konke laphaya. And then ke u-3 uyafana no-14, so asimkhopheni just in case. Copy 14, paste, flipped. Okay, asikhophishe nalaba, copy mawukuthi bakunika inkinga nawe, and then lana paste, flipped. Sengi-right bese kuba yilo futhi u-5, copy no-16 into eyodwa, paste, flipped. Yes, and then ukugcina u-8, copy no-19, paste, flipped. Yeah, and then so selector wonke ama-keyframes ala, so lana nje sithi press A, sithi right click, interpolation mode siye kuwona, and then si-select u-constant. Constant usho ukuthi from iframe yokuqala medlala siya phambili, i-change ezolandela laphaya iyoze iqonda neframe yesibili, frame yesithathu, eyesi-4. Yabo ngeke sibone i-movement la, uyabona nelokhu negraph yethu ayisewona ama-curve lawa ya, isingama sort of these blocks. So senzela lokhu ukuthi sithi play, sibone i-movement yethu ukuthi ihamba kanjani. Siye ku-1, into eshodayo i-hips lethu ukuthi lithi left right left right left right. Into esesiya kuyona manje uku-refine le part engezansi before sinyukele ngenhla. Selecta loya, njalo uzoselecta bonke laba, press u-A, buyele ku-bezier. Nakhona iyasebenza but sesidinga nje ukuyi-refine kahle. Soqala ngalo, sothi A, uselecta yonke into, uye ku-view, uklikhe u-frame selected, bonke bengena nje, bese uklikha le option. So lona kumele sithole-ke ilokhunga, i-controller yakhe ku-between laba aba-green kodwa. So uklikhe aba-green, so inang lo ohambethe kanje, ohambethe kanje. So pressa u-shift H, so sibuke indlela yangayo phansi. Yes, singathi ayinankinga kwamanje but singayenza ibe ngcono kakhulu. Mawubuka le curve le iyehla straight izojika la. It's the same thing, ifike ithi la nala kuthi kanje, ihle straight nala kwehle, la ijika khona la ijika khona ingala, okusho ukuthi kumele sifanise lo kanye nalo. So lona sokuselecta la, simqondise smooth, and then bese uthi laphaya ngoba lo wehla straight, then somuthi kanje kancane. Kodwa into engifuna eyenze ukuthi emefika la phansi ahlale isikhathi esincane bese eyaphakama phezulu, ehlala isikhathi and then bese dropha fast. Not smooth kanjeyana. Asenzeni, selecte bonke laba, selecte laba, press u-control, deselecte ngawudedeli, udeselecte press u-G, X, just nje ukwenza leya arc leya, ubuye uselecte ngala esayidini, control, uselaba, G, X, uthi ukuthi so usezohlala isikhathi esincane and then bese yaphakama. Nala phezulu ngifuna delay kancane, so selecta laba, GX, just kancane nje, just kancane. Then bese uthi lapha lo, sothi nje ungimuthi. Okay, ngenzela nje ukumbuyisa ngala kancane ukuze kuzoba steep la, nalona same thing, ukumuthi kanje.
nalo emehla laphana kumele ngikufanise nalo just kancane. Play. Ngi-happy kancane ngaye, ngingamshiya la kwamanje, Alt H, sibuke ezinye izinto ey'khona. Loya Y loyana u-1 owoku-rotator, lo wesibili o-green, so Shift H. Ngithi ngibo owoku-rotator, mayela, okay. Angifuni-ke esheshe rotate ethi kanje, so ngizomdileya just kancane, ethi ukudileya then bese ethi kanje, ehlale la ngaphansi, mase ebuya ethi kanje engasheshi nakhona, select lo, uthi ukuthi kanje just kancane nje. Sibuye i-curve yethu yehla ithi izoqhamukela la just like laphaya, so ayinankinga. Yeah, khona lokho snap, 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 snap. Okay, Alt H umcima, and then sibone lo blue lo othi kanje, bathi we-rotation, i-T-G-Y sibone ukuthi imuphi ile rotation le. Singamenzi lutho ngoba uzosuke etsheka kakhulu ethi kanje kanje, and then bese bangiy'nkinga, and then lona yena akanalutho, Shift H. Siwadelete lawa ama-keyframe la kuqonde ukuthi u-X location oka left and right, sidelete nalana nje, sisazowenza vele, siyabuya kuyena. Bese kuba yilona-ke manje, nangu lo ospinayo eya up and down. Qala sothola ukuthi iyiphi le ethi kanje, ilo Z lo ojikizisa i-hips, Shift H. So and then ngala liyashintsha, so sizolidileya ukuthi le phezulu, and then bese liya phezulu-ke ke lana mhlampe silehlise kancane sithi kanje, la solidileya, selector lab, behlise sithi nalo simehlise sithi, lizodileya and then bese liyashintsha kanjeya. Mase lishintshile kanjeyana futhi sekumele libuye lithi nalaba siyabadileya. Bese kungathi lishintsha lithi kanje lesi. I think lihamba kahle, Shift H. Okay, ngi-happy ngalokho okwamanje, and then sengizolungisa-ke iy'nyawo. Sizoqala ngalolu nyawo lolu, ngeze ku-frame 1, ngiselekte lolu, and then ngoba ngiselektile kanje ngizoza kule nto le engathi umuntu la, ngize la ezansi ku-motion path, and then ku-start frame ufake u-1, ku-end frame ufake u-23, and then bese uthi calculate. Okay, uma ucalculate uthola le curve le okuyona esizocontrola ngayo imotion yethu ukuthi ihamba ngakho yini. Sekumele sirefine le curve-ke. Into yokuqala okumele siyenze ukuthi uma sihlala la unyawo phansi ku-frame 2, kumele i-rotation ibe u-0, u-Y ebe u-0 ukuze lizothi mba phansi, yabo? Malikwenza lokho sopressa u-I, and then masiza la ku-Z location ilo ka-back and forth, yabo? Sothi Shift H, si-exclude wona kuphela, lizosuka la lihambe 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 lize lapha ngithi, and then le keyframe la sothi X siyi-delete, bese sithatha le lana, Shift uselect nale la. Sifuna ukwenza ulayini between le keyframe nale keyframe uqonde straight kanje ukuze unyawo mehleli la, the moment ihlala nje phansi lihlehla lemumva, luhlehle ngespeed esifanayo. Lokho kuzosisiza ukuthi le control yala phansi esiyi-hide-ile sifake i-animation eqonde kanjena kuyona esaphambili ukuze megijima eya phambili iy'nyawo zingaslide around, yabo? So uzobe uyibona kodwa, Control 3, so selecta lona-ke nalo,
press control, deselecte lo, selecte lo, bese upressa u-V and then uzoselecta u-vector. U-vector uzokwenza nje ukuthi kuqonde straight kanjeya. So the moment ehlala phansi, frame 2 and then ispeed ahamba ngaso siyafana until laphaya sekumele phakame eye phezulu. Yayibona lento leyo. So si-update kanje i-curve yethu. Perfect. And then-ke bese sizoyi-refiner mala. Alt H. Sibone ukuthi yini engekho right. I think i-perfect kahle. Mhlampe into engayilungisa ila ngaphambili because la ngemumva kumele libe smooth vele kanje. Just like kwi-reference yethu le esiyibonile. I hope ungenile kule website wabona ukuthi unyawo lihamba kanjani la. Yabo kanjalo ukuthi si-animate ngendlela ecishe ukuhluka-ke thina kunalo but nje emotion yakhona kumele ibe kanje. Into yokuqala esimele siyenze ukuthi silungise laphaya kungabi straight kakhulu kanjeya. Yabo. So esolungisa ngaye uyena futhi lo. Shift H uyena lo. So selector lo umbuyisa kancane kanje. Suka lapha nala sithi umbuyisa kancane. Siyaqonda iframe A1 and then-ke bese sithi kanje sithi update. Sibone ukuthi udlala kanjani. Yes, right. And then laphaya phezulu sengathi engaba i-curve nje emnandi kanje straight engabi kanjeya. So uyena lo enyuke from le frame le until le ila lokhu ngakhona. Sifuna ukulungisa lokuqala sizohamba siye in then sidonse lapha kanje around just kube i-curve kanje uthi update. Sekusele u-Y alt H. Mhlampe u-Y lo sithi umselect upress u-shift H ukuze ezosala yedwa ukwazi ukubona kahle. Mhlampe kuleli frame leli u-frame 10 sivele silokhu ngethina lolu nyawo silethe lapha nendawo u-add i-keyframe and then buso refine lona-ke ukuthi eme kahle kaso. Ukulisa phezulu update ya sesine curve-ke e-right laphaya. Nazo-ke and then bese sofixa ngalana-ke manje. Le elana ngizothi uyihlehlisa kancane ngizoyibeka la phansi unumber 16 and then number 19 nawo ngiwuhlehlise ngithi ukuthi kancane ya kuze kuzothi kanje laphaya emesehla vele usezohlala yabo. Usezohlala then la ngingathi umkhuphula just kancane kule frame le. Avoida nje ukuthi scale-ke and then iqa. Yeah. So let's play. Ya use-right-ke manje. Enye into esengizoyilungisa. Okay, uyahlala lapha phansi. Qa. Ebuye ethi kanje. Okay, la kule frame le ngizomusa emuva kancane. Ehambe ethi ngimuse emuva kancane. Then mase zothi then usengaya phezulu ku-number 19 u-right elaphaya and then esezohlala phansi-ke. So update play. Yeah, I think esahamba kahle. Bese ngizomlungisa ilo ku-frame 5 kumele belapha vele but ngenkathi luthi unyawo and then yena uyahamba emuva kancane luthi lile sale kanje luze la esalele emumva luze la umehlise still and then mase luza la umuse phezulu so nala ku-23 nje umuse phezulu because uzohlala phansi. Pop u-23
upaste ku-1 ukuze kuzofana, then play. So sekune drag yakhe nje eyenzekayo. Udinga ngumlungise kodwa uyashesha la ukuya emumva. So ake sithi simbuyise ku-8 and then bese jika kanje, mhlampe kancane la bese edonse kanjeyana. Angiyiboni kahle la, sithi umqondisa bese ejeka laphayana. So ya nazo-ke into esesoyenza-ke manje ukuthi ngeke senze lento lesiphinde siyoyenza laphaya sisebenzisa i-3D. So vele sikhophe lokhu sizokuphesta ngale kanjani. Sothi save kuqala and then sothatha lo ongemumva, sithathe lo and then sigcine ngaloya, bese sipressa u-A la noma la ezansi, bese sithi control copy. So into engifuna uyibuke ukuthi lo la aphambili khona lapha like i-contact pose yakhe, contact u-frame number 1 angithi. So mesikhopha lama keyframes la sithi copy noma sithi control C, kuzokhopheka from le frame le wherever la sizophesta khona kuzophesteka le frame kuqala and then bese kulandela lamanye. If siwaphesta ku-12 unumber 1 uzophesteka from u-12 kuye le, so lamanye azophuma le, yabo. Okay, so ngoba sesikhophile seso-selector lo, shift select lo, shift select lo, and then sifune la lo ephambili khona laphaya okubani u-frame 12. So kule frame lena sothi right click sithi paste flipped. Since siqalela ukupasta lama keyframes ebela angene la, but awekho ama keyframes angene ngala, okusho ukuthi ama keyframes akumele ebuye ezongena ngalana imaphi ilawayana. So sizokhopha from unumber 23 sithi control C, sibuye size ku number 1 sizothi control V, and then laba ke sesobathatha siba delete. So mase sithi play i-animation yethu isiyafana. So la siklikhe la and then bese sigenerate i-curve kaloyana ekade simphesta manje, sithi calculate, yabo usinika the very same curve. So usegijima ngokufana, iy'nyawo zethu sezi-right, ngi-happy ngazo. Uzoklikha la ukuyicima and then-ke manje sesizodila ngale phathi le engenhla. Into esoqala ngayo isifuba lo ngenkathi yale isifuba siyaphenduka sideways kanje siphambana naye angithi. So ku-number 1 i-hip iyale, isifuba sona kumele sisibuyise sisithi kanje. So sibuyisa nje kancane engathi siyaqonda bese siselector nalo just smooth kancane. Isifuba so-rotate kakhulu sona because kufana nespine sakho le, yabo. I-hip yale la kuyale sona lana kuyashifta but kancane not kakhulu. So ya ku-7 buka i-hip 10 then lona somuthi kanje, yeah. Sipress u-1, sipress u-I, then siye ku-number 23 sithi paste, size la sithi paste flipped, and then sibone ukuthi udlala kanjani kuqala. I think u-right, yabo, I think u-right. Selecta lama keyframes la, selecta nje uthi kanje, sithi shift H, sisale nawo kuphela. So awuku-rotate ngesi left and right, yabo. Mawubuka izandla indlela ehamba ngayo like zi-smooth compared to iy'nyawo ezithi shwi la usuke ngaphambili angithi, and then bese ya-rotate uphana indawo and then rotate uselapha ngemuva. So sifuna ukuthi emeqala la a-rotate kancane and then ethi shwi ebese yalapha ngemuva kanjalo kanjalo. So selector wonke lo sithi SX and then sunweba kancane, siselecte laba, control selecte laba, uthi G X sukubadonsa kancane
nalaba senza into efanayo G, X ukubadonsa kancane. So usezodileya kancane and then bese iyaphenduka eze la edileye phenduke before kanje. But then-ke into esishoda manje ukuthi yabo la ukuthi u-stiff ngale ndlela le, stiff. So into esoyenza soze la sithi Alt H, okay. La ku-number 1 u-right kanje, but emehla eza la ezansi yabo ukuthi uqondile and then emehla eza la engathi uyaphakama. So lana sisebenzisa lelo khunga emhlophe ukumehlisa ethi kanje, fake keyframe lapho and then-ke usezonyuka ephezulu kaso and then emehla futhi kanje sophinde simehlise kaso and then sesinaleya lokhunga engathi uyadonseka left right, okay. So iyiphi control esinika lokho? I believe ila ala phansi, lana nje ala phansi naleya futhi ephezulu. So selecta la, selecta lana kuphela, size zoom in, size la, selecta la and then bese sithi Shift H ukusala nawo kuphela. So ufike ezansi and then bese iyaphakama eza phezulu. So ngifuna ukuyidileya le movement le ephakama khona eza ethi kanje. Ngizoselecta laba, ngiselecte laba, ngipress control, select lo, press control, select lo. And then bese sithi G, X, then bese sibalula kancane nje ukuthi edelay la and then bese zothi kanje. Let's see. Yes, u-right. Kodwa-ke uyayikhumbula leya lokhunga, leya animation ependulum ukuthi mesinezinto ekanje ayiphenduki kanye kanye. So lona uzodonsa loya. So selecta loyana, siselecte lama keyframes lana la, sithi G, X, 1 simsalise nge-keyframe eyodwa kuphela and then-ke isifuba sethu sesilandela ngemuva kanjeya to lo, yabo. Ngala efranti akekho bad yena but sengathi engathola ukuya left and right. Uqondile la, emehla esikanje ugobela ngala and then bese eqonda futhi. So into engizoyenza from iframe yokuqala lana nje ku number 4 just ukumdonsa kancane ethi kanje, okay. And then bese kuthi ngala then ngimdonse kancane kanje. Let's see. Yeah, akukho bad. Okay, khona nomunye 3, control 3, khona nalo. Hide le control yellow. And then sinanentama ngithi. Control 3 and then soya ku-1, press u-I and then la ezansi ngenkathi umzimba wehla usikanje. Intamo lana ku number 4 ngizoyiphusha kancane isikanje. But la ku number 2 ngizothi uyisalise emuva just kancane ngathi iyadonseka and then bese isikanje. Ngenkathi enyuke yaphezulu ku number 6 athi ngibo. Okay, ku number 8 so ngalo somuthi kancane nje just ukisa phambili and then number 12 sikopisha number 1, control C, V. Okay, nayo ibe nalokho kudonseka nje. And then siya number 4 wethu ufana ukuthi seqe 1 siza la, so weqe 1 size la. So besenze njani khona? Simushonise phansi kancane but la number 2 sathi
udeleyisa kancane waseshona phansi, then bese kuba yileya number 19 ufana no-number 8 sasuke umdeleyisa kancane, and then number 23 ufana no-number 12 sesothi control C, control V yaphezulu, yeah. Then-ke yabo sekunaleya lokhunga, sekunaleya animation entanyeni. Ikhanda i-control yakhona ngiyihayidile angazi kanjani, ngizothi alt H bese ngipressa u-control ngingaka-deselect lutho, ngipress control ngideselect ikhanda bese ngithi H ukuhayida yonke into. U-alt H just like lana nje, alt H u-reveal amathambo wonke la esiwahayidile bese ngawadingi, yabo. So ukupress control ngiselect ikhanda kule unselectile, ngasho kanjalo, wasala laba kuphela beselectiwe engaphinde ngathi hide bona, ngasala nekhanda, okay. And then 3 sekuyikhanda-ke manje nalo angifuni lidonse kakhulu kangaka ya, ngifuna nje liqhubeke li-focus phezulu, but leya impact yokushaya phansi ngifuna yabo liyifile. So la ngizothi I and I. So ku-number 3 ngizothi ukulisa phezulu just kancane, and then number 5 ngizolidonsa kancane kanje, and then number 7 ngizolibuyisela kule keyframe, control V, okay. Ethi ngibona kanjani? Alright, ngizokhopha laba, control C, ngizoba paste ku-number 12. Let's see. Okay, so fail delay. Funa i-delay yakhona i-delay even more. So select and then control deselect, G, X, li-delay ukulokhunga ukwehla bese liyehla, nokwehla khona akukho enough. So ngizoselecta labo bawu-2, ngithi G, Y, okay, so kumele ngithi then lana kumele lehle kakhulu, G, Y, and then bese lithi-ke sengathi lo ngizommuva ngimuse ku-number 8, nalo ngimmuve ngimuse ku-number 19. So libuye ezansi angithi, so ngizoselecta lo kanye naloya, deselect labo bowu-2, select eish, bese ngithi G, X, ngithi ukubuyisa kancane. So lisezansi, lo uzokwenza ukuthi lisheshe libuye lize phezulu, and then lona ngimehlise kancane, ngithi G, Y, just kancane, yeah, something kanjeya, yabo. It's control save, and then manje-ke sengizodila nesandla,